Laipulan hayang subscribers lan naman moilan ta hadaba channel hayang hadaba video kaya po na yapu awang na chadam nang tenapo teman moilan na chaya ana singa yalak chinase Kahtoknyu Ngaolan atam hakaya penang kuhima me manap hatlem nap PR Hill oo mengopu cooperative bank me pu ngin ku ne ku ba cha ngang pu Ngaolan hakaya chadam nang chai pu Ngaolan hisap me manap 6 am yi khau me ku ba cha hadaba cooperative bank me lo yang cooperative bank mengopu ngun ku ne ngang yang ki hapoi ngin han pu poksa ie ep na yok pu ching ne ngin na yiku be la na taw yang ki se inang ane I hadaba office me bu man tai be hadaba office de wan na wok taw yang ki se inang wan na wok pu me text cha ane staff launching computer cha su yang ki se inang hadaw fire incident ngi bua cooperative bank phang me dukan app ngopu ba I napning I dukan de lai one de adaba office me wan ngi bu jing ne I fire brigade land de inform na myang yang wan na ma atamyang ki se inang CCTV footage me ngi bua hadaw ku ba I sita identify na myang ne yadam be ni la ne I sita de cover ne myang yang ngon ang se inang hayang police la ne I bua hako hadaw ku ba au hie ia Polak chingna se investigation ya ngopu laibulan nomande chadam nang Nagaland police lane trucks dwelling bulan pho bulan yome kupa ayongja pho yang ngonang se inang ia Nagaland sami yejibe Nagaland Manipur Assam Arunachal Pradesh West Bengal Bihar Punjab hayang Haryana hadaw states lan me trucks dwelling yang ngopu kadaja pho yang ngonang se inang Nagaland TGB Robin Sharma ibua I hayang I phaibu karaja imni Manipur mebu Dimapur de layang wande November 13 2023 ni zabza me phobu se inang police lane imni de tongwan de imni e hakie trucks dwelling yang pheme wangpiang cha lenyang ki se inang hayang imni e trucks dwelling wande sa dongye trucks yaubua 60 kg dingoye yauyang se nang hadaw ngin me igama rupees 400 crore ching hakia yawyang ngonang se ibu imni e ngai confess ne myangangi ane imni pe chamse trucks dwelling ngo pulano kada panmani phoyang ngonang se enang hayang bai police lani ibua hadaw ku ba ana hadaw smuggler ba identified na yamyang lakse inang hakia identified na myangama I phai chamse dwelling ngo bulan sa man pho bulano taida or alert ne myang adalak tawkai hadaw ku ba or smuggler ba identified ne yamyang lakse ibu Ngaolan chadam nang Khalistan terrorist Gurbawan Singh Panukaye India sokari de 13 December saume yachigama 13 December ni India parliament de attack ne myang lakse iyang warning pha ngoyangki hadaw dokte mani Lok Sabha में India Prime Minister Narendra Modi में वो यंग 2001 Parliament attack में मापु कादलांडे tributes फायंग program छोने ngवांडे मोक से कादानी हदबा Lok Sabha among the ongyang gas canister विन्यंग हकिये Parliament de pokatamyangi MPs लाने हदव कादानिया फोयंग police lan yakte pongtamyangi ane Lok Sabha Speaker Pillai ipua hadaw kada ni de tongpu ngolak hakia hangne parliament de pokpu se yang ipu Ngaolan chadam nang ane manimu hadaw ba function ngowande hadaw ba Lok Sabha aan me sokoja chaibu Ngaolan hisam ya student na ha jahe ngonang se inang ya slogan chakipu ingwin ne hadaw aan me parliament aan me ngopu jingne ya do question tongpu changoyanggi ya da tongwande ya hangu alo society yejigama organization phe link ngopu kata yeji hayangboy ya hatoki link bua India mongme sokolan jingna toima ye link bu jingne hadaw de judai mongsang bu haune link bai se ibu Ngaolan nomana chailak jingna se hadaw chadam nang tenyi bu Ngaolan halan sonang laibulan de menyong phanang